kublai piboro. Naga shiti jungu Paulus bakut syaki Ephesus kalenong besau dekat katsan bat kat riu. Penban tongin ya im daga jing shisha haga jingit bat ngin nangsan pura hau Chris. Ukris ulong ukli bat dau ka met boro kowe daga jing penyasolang jung kitit bat daga jing tre tikna jung kidekat met ka kisan bat ka te yalade haga jingit. Tengi sudap ban rakaya kesengi borom jung ukris usiem. Bat pat menta u Paulus bakut upan kan mau yengi ke kamram jungi ki ba pediang yau jisu kum u usiem jungi. Pat yap layu ngin ya em daga jing shisha haga jingit. Pikan mau pa Pontius Pilatus lakali yau jisu what is the truth ke jing shisha. Tagasngi Paulus uba sungtu yakane pankan mau yengi syapangane uang ngin saya em daga jing shisha Chris ulong I am the truth ngalong ka jing shisha pikan mau mo but yaga jingit badula hikai ngiru aganu kurukom banya it markeliang ula long usim halo dimpna na bandagane te bangin san pura hau Chris ulong ukli but dau ka met boro kowe mangi daga jimpanya solang jeng githit daga jing tre thikna jeng department komot te u pankut daga bong man khi san but te yalade haka jingit te ka jinge fer apden kiwe ki hima but ka hima jong ble ka hima jong jisu kalongane hangne umdon thuma umdon por napanta kiwi guru komtre jong ka hima jong ki hima jong ne ka perthei ta ka ain jong ne ka hima ka longa jingit but wong yengi ukris ulong ukledu te mangi ni hap man kesingi daga bobud ya ka nuksa jongu ngiru ngin kelalong kum mau kan mau jisu hi ula hikai ngi pide balong ba janai kumbau pa beneng jompi ulong ba janai kene kade ka kamram jingi baru ble baru bor baru pa baru kon baru melsim ba ko don kar ko